Yeshua. Eifo elelani, malela lolani, esili sili Yeshua. He is the King Oh King, He is the Lord oh Lord, His name is Jesus Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. Oh, Yele tupu, oh tupu, oh Yele li, oh li, oh Yesu, 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 Yesu. Oh, oh Yele tupu. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. When I remember what He's done for me, I will never turn back anymore. When I remember what He's done for me, I will never turn back anymore. No, 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 I will never turn back anymore. No, 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 I will never turn back anymore. Has God done something good in your life? Has God done something good in your life? Do you remember a time that God has done something good in your life? So when you remember that time, shouldn't we just praise God? Amen. Si CEO lima, pati pati o lima, alanga Yeshua, awaile leo ia. When you remember what God has done in your life, all praises, all glory, you lift your hands up to Him and you thank Him for His goodness. Amen. When I remember what He's done for me, I will never turn back anymore. When I remember what He's done for me, I will never turn back anymore. No, 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 I'll never turn back anymore. No, 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 I'll never turn back anymore. Amen. As we get ready to worship this morning, Philippians 3 verse 13 and 14. It says, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what's ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Jesus Christ. So as we all come this morning, whatever burden, whatever you came with, whatever stress, I want you to clear your mind. Whatever you came with that is heavy in you, this moment right now, it's Faaaloalo. This moment right now, you forget, you clear yourself. You know, there's a song that says that you clear, forget everything, and you concentrate. Just this moment right here, right now. We never know what's going to happen a minute after this. But just as we are here in the presence of God, you know the song says, so forget about yourself and Concentrate on Him and worship Him. whatever burden you came with, forget about So yourself. just forget Forget about yourself Think
just forget about yourself and concentrate on Him and worship Him. So just forget about yourself and concentrate on Him and worship Him.
goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. With my life. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. There's no one like you, Lord. That same goodness that is running after us day in, day out. God's goodness is sufficient. God's goodness is great. God's goodness has never left us nor forsake us. And that is why we worship Him. That is why we praise Him. Because His goodness has been so good to Yes, us. Lord. Yes, He Lord. has followed us. He has followed us through all the days of our lives. Despite our circumstances, God's goodness has been sufficient in our lives. And we are here, and we are the evidence of God's goodness in our lives. And we praise God. We praise Him for His goodness and His mercy that has followed us through all the days of our lives. So we praise you, Lord. Whawhetaya o e tama. O whakapotopoto mai lau whanau Hallelujah. Israel. Se matovi inga tama. Te riu walo mai o fofonga tama. Se vi inga. Se tapua inga lau whanau tama. Wa yo luma lea. Oh Father, turn your face. Shine your face upon us as we dwell in your presence and as we thank you for your goodness, for your mercy, for your grace that has carried us. We are the evidence of your goodness in our life, and we praise you, Lord. We thank you, Jesus, for you never leave us, you never forsake us. You are a good God, and you are a faithful God to us. And we thank you, Jesus. We especially thank the Holy Spirit for being in the midst with us this morning. Whawhetaya o e anganga paia. Lau whiawhi o ai te tono le mea nei. Touching the mother's life, touching the daughter's life, Lord Father. We thank you, Jesus.
Thank you, Father. Thank you for speaking to us. We also thank you for our guest speaker, Lord Father, for coming and breathing the word of God that she is about to preach. And we give you all the glory, the honor, and the praise. And all God's people say, Amen, 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 amen. Thank you. You may be seated in the presence of God. Amen. God is good. And all the time. God is good. Before I introduce our speaker this morning, for those who are non-Samoan speakers, we have a translation kit at the back that you can go to the back, there's a table at the back. You can pick up your earpiece and the translator, oh, it's all right, my friend is coming to give it out. If you need one, please raise your hand. And that goes to our youth as well. If you need one, raise your hands. Okay. So that no one misses out on the word of God. Amen. Whether you are Indian, Samoan, Tokelau, Pakia, wherever you come from, we do not want to miss out on the word of God. Amen. So thank you so much for the worship this morning. Thank you, worship team. This morning, on behalf of all the first ladies that are here, on behalf of the A.I.M Wellington ministry, I would like to introduce to you all our guest speaker, Apostle Faaaloalo, Aumua, all the way from Australia. Apostle Faaaloalo, I think I was so little. She served for so many years in Lotupa. I think 38 years as a first lady, and now she's an apostle in Australia for the A.I.M Church. But she served quite a long time, and I remember being young, and I was one of the flower girls in her daughter's wedding. So it's a blessing and an honor to have her here with us. Well, to me personally, it's a blessing and an honor to sit under and listen to the word of God. So I'll let her introduce herself, and also Apostle Aumua. He's having a break this morning, but he'll be back on fire tonight. Amen. Who's ready to receive the word of God? So get your plates ready, get your spoon, your forks, and get ready to receive your spiritual feeding this morning. Amen. Apostle. Maise Pati Pati, let's give her a great Wellington welcome. Praise the Lord. Ja, ni tua. I'm just here to deliver you the message from God. Ia o te whaafitai o no nea wanoa, ia wa au mai o te sosoani atu ai, e o te whaamalosi atu ai le Zenana. I le nei aso, vi ia le li, ia whaafitai lava righteous mo le awanoa, ia le wo manu, ana o mawhauwhaua, o te sauwhai sautala ia righteous. O ngā lea lau whamatala ia sa o le lea lan sa taimi o a o ngā ia mala i titi mai ia na i o na grandparents i sa lolotu po ia ma ue se taimi ia ae o la i titi a ia righteous e le i loa po le hase taunu unga o le o langa wa tatu whanau o la i ti whaia si ula wabani ia ae le tupu ae wo whaalongo mai o le uwhai koi po ma le matimo ae mao mai o whaonga ina o ka se mana ia aua tātou te underestimating tātou whanau. Honor our children. O le mea tono nā leo te liwa tuai se upuli nei tae au. Au tui le te mira o le ni inga. Wa o lau mata uku nā nei tae au.
If I might the Holy Spirit here, take all me let allow my. There are two gifts in lua me alofa. Na whana nau mai whawhine to lua. Wow. E lua me alofa. O le teu wala, ma le Faaaloalo. O le autuna o le mata upu nei tai au. Le woman wha matala atu ma introduce atu e righteous lo tangata. I think o mo whainga wha matala atu ele tama. Pau ale me tasi leo te fia pai ai la introducing au lo tangata. A tonu o tau whaalongo i le Kurene Brothers o tuangane na. Ele I whainga o fia na mātou li liu le lotu le nei. I kia se ngā ola e mātou se lotu malosi la mosa. Ia o grandparents sa whai whi au le lotu la mosa. Na whainga tāla o na mātou li liu le lotu le nei. It's not the loku, but the whaolatanga. O le whaolatanga. Ia I nā lava taimi. Lea lai wha mao nia ia te au te whaisoa as mātou a inga wa o au i o tangata liu mai. A o ia whanau tonu whaolatanga. O whati e se le saola wa o ngale whai mai o le Holy Spirit says wia le tangata. Wape ngā o malo tangata. Ana le papa tiso o le ngampa ia. O te le mālosi. O a whainga tā. O a mea o iai ni ngā luenga le atua o ngā lua i o la aiti. I still move. I still move on. O le ala wale mea whai mai eina ngā mpa ia. O te alu la vai whai. And follow my husband. O se mea nei amata tuaila o tau talanga I tai au nei. Ai o le tato mata upule nei tai au. Te roi le umi fwoi se wha maalosi o ngau. O le fwoi to e whai tato sau ninga I la fiafi. Se mai lau ia wha malia tua wa te wha ngā inga telefon. O ngau maa ue malanga mai o isi taimi. E ma mawhal tu spa ia. Ia ale woman download le tu spa ia sa moa tonu I. Whai ngō fia anga avele le telefon. Ia e whai tau wai fo tu spa ia Le asui ala lau tu si I le luka. Le mata upu mua. O na tātou whai tau mai le whai upe tolu suma le fitu. O I tolu suma le ono. Se I whaangata I le whai upu e wha se fulu ma le wha. O I wha suma le lima. Luka lo na mata upu mua. Tolu suma ma le ono. Whaangata I le whai upu e wha se fulu ma le lima. Ia a maua tātou whai tau wa atase ele wha Samoa. Ia. E sa peta fo ile tama I tai o lou a inga. Sa le whanau. Ono nei maasini. O maua pele ai. Ia. Luka mta mua tolu suma le ono. Se I whaangata le whas fulu ma le lima. Ia. Le tama. Ono. O esse Faaaloalo, ia. Na whai atu lea o Maria, o a nei o le au nā lea li. Ia, a te au, malau. Ese ai lea o le angelu nai a te ia. So ai lea o le tono lona manava. Aleluia.
A tonu ai o kirisimasi umai e whai eile tala lea whanau mai o Yesu. E whanau mai o Yesu. A le tai au le nei, o lea o te manao e au mai ia te oe. The uniqueness women of God. Ole uniqueness po le matautia o le mea o le tala lea. O le tina matua. Wa valsfu valo na tausanga. Ma le tina talavou. O le virgin. O le tau pou. E le iloa se tane. E lua tangata iau te fia tala noa ia i le tai au nei onga o le tātou maafutanga o le maafutanga a tina. Paafutaina i tamao le awai nei tai au e taputapua i mai fo i le sauninga tina. O le lewa umana e whai tau iai. O le tina matua o Elisabeta. Valu tau sanga. E le ai sana tama. Whai mai e le whanau Elisabeta. Ma le tinalo na lua o Maria. E le iloa se tane. E le ai sana sona toa lua. A e lea wa sawi ai le atua. Aleluia. A o mafau o imwhapea. Ua whanau le kalesia. Ai whanau mai whea. Whanau mai tina e toa lua. O tina nei o le rua i taimi le whea ngai ngā fau. Wa tau wai le ufi tia o le tangata. I le nganga pa ia. A wai le ufi tia. O tina. Tina, you are so very important. E matuai tā ua oi luma o le atua. Aleluia. O le manatu mua. Great greetings. Ma naia o le whaafeiloa inga. Whaalongo loa ia. Ao tina nei. E kasen te awa ngai. Ia isi taimi e whai mai tātou. Wa whaale a inga whaina whaile lotu. Wa whaale a inga whaina whaile kalesia. O ia. O tātou o a inga o le atua. Hallelujah. La mena le alu ai le atua i sisi tina ese. Ai alu i tina a inga. We are here to build the kingdom of God. E need le fesota i o a inga. E buildinga le kingdom o le atua. Po le lotu o le atua. Po le kale sia le atua. Tina whaalongo mai i lau tāua. Mua o upu whaafeilo ai. Ma naia o whaafeilo ai a Maria. Na whaalongo lo Maria. E, lale. O whai maila angeli a te ia. Te lo Elisabeta. Le tanga te neo lau ainga. Le ua tō. Wa ono nei ona masina. Whaapea ane Maria. Oh, I can't wait to go. So walu e visit so gay lea. Awa te oi se tala fia tina. O le ane na ngona ia te oi. Ke fia alu e wha maungia. Pe mo i le mea lea. Ai o le alu e ti la. Ai alu e wa ai pe mo i le mea lea whai mai ai le atua. Deliver the good word. Ngangalu atu a Maria ulu fale atu. Whai mai le whawhailoa inga ia a Maria ia Elisabeta. Hello, o manuia leo le a whanau mai a te oi. Pa ai good words sa. Ma ngai al whawhailoa inga. Whawhailoa i leisio uso se tala le lei. Awa te whawhailoa ia leisio uso se mea e maulalo ai lona tangata. Whawhailoa i se upe uplift ai lona loto e tapua i le atua. E ia isi teime te sau le lotu. E whawhailoa ia oe leisio uso. Ngai whaalongo fo ia la whai. Ngai whaalongo hai maua whai se kal. Please don't do that. You have stopped that. E sau la sau te ulu whale le malu le atua. Remember, whaafeiloa i leisio uso. E se lo look pretty li nei tai au. Oh, I'm so happy. Wa aia oe. Fia wa ta whailoa i nei tai au. O mana tua ia. A me te le lili ura i leisio tu mai whai. O kasu au le lei. You're so pretty. Awal fayal me fa sa mo voi lele. Awal fayal me fa tina sa mo voi. O la fa ya tu le sia tu. E se lo pretty ala mai e pe amu e ia lele ia. No, don't do that. A fa ya tu I receive it. E ki au lele ia I lava. Ave se patia vi ia le tua. Hallelujah. Fa felo ai le so i upumana na ia.
E uplift ai o ia, e whaaloto tele ai o ia, upu pa ia. You the woman of God. Oh. La me tu o inga upu mana na ia. E tua la le taimi e tua e whai ai. Whai le taimi le nei, o tātou a tina wa ufitia le nganga pa ia. Remember, uplift le si o uso, e sau e tāpua i le tua. Whaaloto tele le isi o uso. Whaafia fia le isi o uso. Tele o ilopo le sau mani mawhitianga. Ai wa ai la oi ai. Ngā ulo tua Maria, alu atu ma le upu mana ia. O le ala le mene na tupu. Lua, whai mai. O whaalongo atu Elisabeta. Wa ono masina. Ele i atu atole, leile pepe le titonu. Ai whai mai a, wa oso oso. Wa oso oso le pepe le titonu alon manawa. Ai sea wa oso oso ai. Wa ufitia lona tina. Ile mana o le anganga pa ia. E whapena i tātou. O mea i titonu i ata i tātou. Whai mai e oso oso. E oli oli. Fia fia. Tina. O tātou. E whana wina le whaarutanga. Wa tātou whana wina le leo e alanga i le vau. Teu le ala. Se i tango i lo manawa tina. O amena i lo manawa. Tele tumu i mea ai. Tumu i mea e iai le suka ma le toto mawalunga. Ai le a fio ai le nganga pa ia. Wha a fio le nganga pa ia. I to tonu o tātou tangata. Whai mai a ufitia i tātou. All over our parties. E iai le nganga pa ia. E iai le nganga pa ia pe a nofo. Whai mai ole. Se whai tawa ne almo mua kornito. Ta upu e ono. Ano whai upu e suma le iwa. La tu la la utusilanga ese la wha liunga lea. Mua kornito. Ta upu e ono whai upu e suma le iwa. A maua losi isi whai tau. E te leilo e o oe o le malu o le anganga pa ia. O e loa o oe o le malu o le anganga pa ia. Wha pa ia la le malu o le atua. Whai mai au fitia tātou e o i mea nae mamau i to tonu. E alu ese uma. Wa fia ngai mea ngai mamau i to tonu o lo manawa i alu esea. I'm not talking i le Faaletino. Our meal, our characters, our attitudes. Kako a mio ma kako winga ku waiti na. Ia, ko ka masangi ai langa o awa le tina. E ia taimi e tangi. Ufitia le ngampa ia. Alaile o sawa i fafo mea lai te tonu. Au mai i fafo. Nga oloi lele taimi mai e wa cancer. Ai se wa cancer ai. Wa mamau te tonu mea ia ele au mai fafu. Hallelujah. A papatiso tātou ele nganga pa ia. Na whaalongo atu Maria. Oi sole wa oso le pepe le te tonu o lon manawa. Kango ilo mangawa. Whai ia ilo manawa. Ia nofo le nganga pa ia i te tonu ia te oe. You know, other times, moni ala utala li whai atu. O te tala noa ui e lo tino. O te tala noa e lo tino. Because e le e ola. O le tino e ola. Nga e ola u lima. Lai whaalongo mai a te oi aisea. E ola u vai. Te whātu lau tau tinonga le. O ki ngā la wala utuli le ngā leanga mai sa mua. O te le lau taimina ata wanga am le leila u savali pe u savali. Le lau pei lai whai mai lori ia tiau. La me te le tau tala i lo utuli ngā tinga. Mo whai atu lo lea. Ia okay. Ia kau tala wak tuli. Whaalongo mai la oe. Ia ngātai le asol ngai ngā awangi e tue tinga. Wa e whaalongo mai. E le whape tau walu au te lay hands mai ai mai. No, lay your hands i lo watino. O whai atu lo lea tuli. Ia alu ese ale tinga le asol. Whai mai fo mai ngā whaasa mai arthritis or something. No. E le se ngā mea. E le mai oe e malosi. O e whai al ngā mea. Whawhetai o lima. So le anga le ai lima. E le mawhai ngā e kango mili lau kingo. Anga le ai vai e le mawhai. Whawhetai i ai.
ai fai mai lo mal mele ya te ova mai. A talo le lima au te toe ai. Ui, ai. Awa te toe ai. Ta fai fa ama le tino. I'm sorry, righteous. I'm not talking ya o ko ya mak. O ko wa ya la it's all right. Wa lai malo los ya o to ya. A ya o le wa fai mai e kia. O langa wa amasang o matua. O kau pala foi ngai vai o fi foi ngai vai sa va vali solo. Vai la o fa mai o tātou o malu o le atua. O tātou o malu o le atua. Fa mai the Holy Spirit cover every parts of our body. A papa tiso tātou le nganga pa ia tina. Ai mai se tina wai pio tina. Ai vave ia nga maua in Holy Spirit. Ai ne tio, o le mea lea. O tina lea na avea ia ministry se lua. O le teu wala. Ma le Faaaloalo. Lea la na ufitia la ua le nganga pa ia. So tina ave se pati avi ai le atua. O ai tātou wa manatu mai ai le atua. Tele taime fai tio tangata fa mai. O le tinana nga sala ele la lolangi. It's okay. Aya, ale ufa ma ngalo tātou ele atua. Ale ufa nau mai a tātou Yesu, mai Yohane el papatiso. Hallelujah. O nai to tonu alo manava, le toa o le tala le lei. Look at Timo and faifi au umaya. Fa'afitai. Mahaloa fa'alongo mai se o Simotu. Thank you, Simotu. Mo le whana winga o le nei tama o Timo. Ale wahalu ngā ruenga le atua. Sunga ta sele. Ina to umalawa le wa whaanga ina ngā ruenga le atua. Amu ia le manava na e whanau mai ai. Hallelujah. Fa mai wa oso le pepe. I to tonu alona manava. Wa papatiso fo i mali pepe i le nganga pa ia. A papatiso oe, e papatiso a toa mea umana i to tonu alau tangata. Au mai fafo. E ia kako attitude masangi vungai pe vape. Io la wa masangi re o. No masangi. The Holy Spirit kilia ese uma mea ngā. Pa mai, ia ngā paua loka ika. No. E mawhaia le nganga pa ia na ave ese mea nā. Hallelujah. Praise the Lord. Ia, oisi a inga pe e whapea. Ia e whai umari ki ngā kongo a ngofongofo asi. Si kamalo ia e pilo leanga malu ia si kamalo. Tina, mea ngā lewa mokia le ngā hupur kaimiri ngei. Le ai. Faaaloalo pe ilunga le tama o ia o le ulo le ainga. Pe whaavalevalea le tama po le ale tulanga iai. Tātou o lalo. Follow. Many times, o ke pala ai ma ke malanga so o masi o ko lua e drive ilunga i Brisbane, i Melbourne, feo hai le tāwale. Ia waka kere masangi kai sa mo ngemi o feo i mamangi ka avale wape, wai lese ka avale si ukama. Ai ke lo oi, wai lese aso mai. Pāwale me o le follow, wa umanga e tautoa, ile atua atoa malo to olua o fele me ariai mai pe malo lo tausi pe muli pe le la wa ma ia le kaimengei. I just follow the leader. Liliu le se tu mai fai follow the leader. Ole tinala le Elisabetta wa matua. Wa matua le tina Elisabetta le ufaali va venga o le atua ia te ia. Lua o le teine taupou, ale i tatu whanau ia. O le teine taupou o Maria. E leilo se tane. Ai wa aio e le matautia o le atua. Ai whaonga e le atua le teine talavou. The other generation. Tina o oe matua. O Maria o lau tama e la ititi. Hao. Hao lau tama i ala o le atua le taimi ngei. Au ale mui al fai fe au alai whaalongo longo lau tama. Au ale mui ale se oso alai whaalongo longo lau whanau. Hallelujah. Tasi ngā mea wa whaavai a isi a nganga. Se le greetings. Se le whaafeiloa inga nai te whaia. Hallelujah. Lenga whaamatala ngā po e matua inga tina. O tina na whaia wā venga I tono ngā luenga lenga mai ai.
Le si tina na fo ai le tolu sfualu afe lenga fa wau le matonga lue. O le si tina tolu sfualu afe na tutongi pei au fa le matou falsala ye nei Samoa. O ka se fai me mafai o tina. Ia si lingalo lima tina bala au mai. O te mafai a mea uma le fa ma losi mai o la uatua. Hallelujah. Sao le le ya sol. E sele le le o ngei meo tina. Hallelujah. Le lau fai mai. O le amatanga lea. O tātou o malu o le atua. Le wa au mai. Ioane nofo I tutono le manawa o le sapeta. Oso Ioane ina ua papatiso lon tina I le nganga pa ia. Fai mai loa lea o le mele tatou fai tauina. O tātou o malu o le nganga pa ia. Aleluia. A fai o oe maa ua malu o le nganga pa ia. Fai mea tonu, fai mea sao, tautala sao. Wa o isi tina. E tau le tamame e toru e nana le tasi. O mea ngai tupu ai misa. O fea wa ave ele tupe lenga avatu e te alu. O ina, wartina, alo e wha tau le suka. Nga latu lo le va ai se vai, va ai le mele fa iu, va ai le mele. Ke ia le wa tu le suka. Ai oso isi mea. Wha maoni. Wa aleluia mai anga I tama. Awanga I tama e whainga luenga. A tātou e span. Hallelujah. Tina ele leile ainga. Pe ale lei ta ua. Awa foi le whapea. O oele wai baptiso le ngang paia nga e fia sile ele stama. O ai meo le tus paia. E te fia poto ai ale tama. No. Kei loa oe. Me ngā leingo wa o ngā le whaatula o testimony. Kei mea le whako ama o ma te ngā lulue. O le tele o te mea au whai atu se tala I le tama. E winga I se meo le tus pai. Whai mai malolo. E tele ia o ngā tus paia. Ngā alo malolo la. Kei loa la o whapea. So wala te a o ngā tus paia. Anga leanga al whai ako mau ke rei loa se mea. Ia, wala le wa o ngā tus paia. A o ngā ilmatua, o ngā iloto paia. O ngā ling whaatu inai. Loto paia ilmatua kalesia. O mai ngala o kasi kausanga. Ke leo kai mea o ngā le atua o ngā ai alu mohe li whale. Malu whai hisi mea tu le atua o ngā I. O koe saulo lea. Walo le rima. O wa o ngā lo le rima lai Samoa. O la tula le rima. Wa tele la ofia musu wa lava la wa onga. Ai ponga wa tu tongi le tangata la upili. Le tolu tau sanga o te a onga. A umale tau sanga o la tu fai atu le pule. Ia o lewo o loinga wa umala wa onga tau sanga ngeka. Mai ia bo o man ko kongi la upili. O ka fefe. O hai le a ngelu o kongi la upili. Ia ke lo oi. Ave ma me o ko fa malos. O ko alu. Sau le sau sanga koe whapenga fo, ia o koe alo fo, ele ha onga. Ainga koe whaai wala wa onga I loto pai le mele, ele ha onga tuspa ia. Ia ma whaau ua I lo inga ia au ke lo I tina. Ele whape wa walu te a onga o wape ia, eu sau whaingi ma whee anga matu a inga winga le upo le atua. Ai o te manatu le tala le whai mai tau, langa te le ia onga tuspa ia. O le mera leo nei vai ia lo ma e te le lo le ia le tuspa ia. But I know the Holy Spirit shows me everything. Te lo e tina. Ai whaalango lango I langang pa ia. E whaailoa mea uma ia te oi. Aleluia. O le whailonga lea. Tama ia te olua. O le a whai o tātou tangata. Ma tino o le anganga pa ia. A wai leo na amatai. Tātou tina. Vai o tau teine tau pou, teine la iti. E whaau ngā oe le atua. O le matau tia o le atua. Na te le whailonga ina tangata. Hallelujah. E whaau ngā o tau. O la umole maulea. Taimi o la talo taiti po se furo o tau sanga. O vai mai lai tai le matou ainga oi. O le matou ainga e taftafa lotu la mo sa. Wa whai atu la me o le me o ia nge whapena. A vai mai, o latu si whalitua o matua, tau te o toa tulon toto, to e ave malana ato.
Ma te ia wau tamo e loe la ato i ai o fetu. A mai te alau ato. Tango lole lo matua mai le ato. A leo ke lai kiki. Ai koe pipi i mai a te aule lo matua lea. Ma ole o le skepo le mako farisaia. Ruaru whaapeanga i lunga le lotu la mo sa lea. Na oa i lunga. Walu tu le ato lo matua. Le mea no fuai. O taliu mai lo. Ai tango mai. Whaafei loa i atua. Whai mai lo i atiao. Se au tā mai. A e matua. Ia e nofo i se whaife au. Pei o au. O leu te nofo i whaife au. Wow. Whai mai lau tala. Ui ai ke le lope. Ni kwa se furu ka kausanga. Ai vai le perfectanga a. Tala vou. A e whaia mea sili mo le atua ma e au na ma le wha maoni. E a lofa i lau tina. E a lofa i tina ma atutua. E ma whainga wha manuia ina oe. A o le mea nā lewo manuia. Inga ua ma whaife au. Na toe alu alo ma fau. Whaapea, lenga whaapea le lo matua. Te nofa se whaife au taiti. Ua whaile lo taiti. Ai te iwo o manu nofa ma whaife au a whaife au. E pe lokua pe lo whaife au a. Hallelujah. Amen. Afse pate vi i aile atua. Ai va aila au tautina. Ma naia ia o Isapeta. Ele ai se loto leanga na ia ia Isapeta. Wa taunga ti ngalo na loto. O te matua vai e siri aku tangata le la fa na mai la kikile ngai loa. Don't compare yourself to others. E kofu ata to ma fa manuianga ese au mai ele atua ia te oi ma au. Awa tasile mea e fa pena na fa leanga inai to tono a inga. To tono le lotu. Comparison. Le boy sawa pe. Ele pei oe. Sorry, Dad. He's kai mi fa pe vo eu kala. Ya so yo manga misamo. Kele pei ala ngai. Kele. I'm sorry. But ole melea. I would just compare ina le tangata. E ia lo tangata na mai ai o ele atua. Kasi le me vevese to tono a inga. Lewo te ai nei urungali. Wa no for va finem compare on to lo ya ai, mai, e te le pei ai. Ei, o la wa filinga. Receive it. Yeah. That's yours. Ave se pate vi ai le atua. Hallelujah. Ko kia uma. Malo atama. Whambai ole wumportina na iele ola. O e longa iele ola ilo manawa. Hallelujah. Tango ilo manawa. I rebuke in the name of Jesus sickness iko kongol mangawa. Whaia ilo mangawa. A whaia le whangau, whaia le asolangei. O autoritono, I receive it. Ole a whanau le pepe. A le maua le pepe wharitino. Pepe whaleanganga. Hallelujah. A vea oe. A vea lo manawa te tawa veina le ministry ale atua. Hallelujah. Hallelujah. Tina. E se le mata ngō fie ma le tō au le lei. O te whaia so o le tala lea. O le lili. Ai vai le lili lai o lai lunga o le water lili lai lunga le vai. E te vai atu. O kasi au le lei o le fu o le lili. Ai va ai lai lalo le mea lai o lai le lili. O kingi apa, o kingi fangu, o la pisi uma, wa e alu alwalea, tongi ile mea o le mea le o lai le la au lea. Ai o lama iele ngi la au matangofi, tina, that's us. Many times, e kua inga tātou I meleanga. A se hala me tātou te whewhe. Hallelujah. A whai o Iese tina o Iesanga pepe. Tāngo I lo manawa mai whai ai. O le toa le o le tala le lei. This is the hero of the gospel. Hallelujah.
Hallelujah. A o tau ia wale ato iai ni pepe tau manawa. Tango i lo manawa me wha iai. O le a whanau mai pea, maufitia pea lo manawa. I le Holy Spirit, o te tau tala tuai i tinala aiti, ma o wha whailoa i atu. I e mana o mia le fisosoani. Ma latu la ngona le anganga pa ia. Ma ngai ai o se mea le a. Wa ta sau la te pia sau mai ai. Ai ngang whai mai a ritina. Manuia oe pa ui lalo. Nani mau tupu. Wau fitia oe le mana mai fea. Mani le sio uso tina le al watu. Ia ngata i le aso. Na e to e nofo matu i lalo le si tina. O lo uso. O lo tina. O lau whanau. Whai whanau o le sangata mahau whanau. Hallelujah. Upu whaamalosi te ave iai, upu whaaloto tele te ave iai, upu e uplift tailo na loto i le alii. Hallelujah! Praise the Lord! Le ai ma se loto le anga o esa peta pe matua ia la ititi Maria. Pa ai e. A fio le anga pa ia tato, o le mamai o tato loto. Lava mai Yesu paua le o tangata ilo le atua, o tangata loto mama. E te whiu e whai au mea, ai ale le leile loto e te whai ai. The motive, ia sao le motive, e te whai ai ni mea i le atua. Hallelujah. E ola lau a inga. E ola lau whanau. Because o oe o le ola. O oe o le ola. Ia e whanau wina te toa. Whau toa. Hallelujah. Mānaia. Le nei taime e mamone ala o whawhitai i le sunga whawama ai a peni a mina masimotu. Na whanau atu i Wellington, a onga i au salalau le larolangi. Wa whanau, Timo Marighteous. Whanau, le anganga pa ia, i te tono le talesi. A lea wa manuia ai tātou tangata, i nei ha onga tu spa ia. Aina whanau atu i nei. Ia whanau le nganga pa ia i o tātou loto tina. Alleluia. Na o tisi o tina o la ititi. Whatu asifuru hiba o tau sanga e mariu se o tina. Mariu se o tamaa whatu a hiba o tau sanga. Mahali liu la iti. Tu uaina o mga tau whanau i tu ofito. E ono o tu angane ma au tu o tasi. Mga i o teina iti na uto e whaila ai ma o lo tina. Ma waite ne to o lua. Mansana. Ile o langala le na mātou o lama iai. Mātou oti. Le isi si a lofa ia mātou. E mo iai uncles, aunties, you know. Kei mingei. Wa kaule ai se alofa le uncle ma le auntie. I nieces ma nephews. Wa alofa i whartangata i ati ia malana whana. You know this story. I want to tell you. Umai tato. Whaola ina lolo utuangane le pese ngā Sylvester Kureni. O ia le nā. Nā wātua le whaola tanga ma whaafānau. Tono le mātou ai. Nā le lewa utuangane uma. A wāua le whaingita le iai. O te le imana au te alu se lotu wha ese. Ma le lotu o umātua. Ai le si aso. Whai maila utuangane. E te leo i loa leo te talo mo oi. O te ana pongi mo oi lo tua whine to atas. Ia li leo lo loto i le whaolatanga. Because wale henia tato mātua. Ai wana au ia. E mawhai. Na tau sia tato. O le ana pongi ma le talo. E ui whaingatana whea ngai ma mātou. Ale ana pongi ha mari te talo na tu i le atua. O ina alei ona o malosi. Ina o oti se o tuangane, o te mana tua pea. Te leo teimi e tau whaawai vai e ngā ruenga. Te mana tua na tala na whai mai e tia. O lea o te ana pongi ma o te talo mo oi. Tina, mana o mi e le si o so tina lau so swani.
Mai le taimina mātou o tia. O le taimina nei. O toi titi whaiwhi au mātou mo utuangan. Alleluia. Tina. Pele aiso tina ele lalolangi nei. E ale Holy Spirit. O le nganga pa ia lea. Whaatonu. Many times mo ki kaukalai, I always say, Lord, please control my mouth. A mao malmatu ainga se mea, o te whaile a ngang pa ia, control my oelo umutu. Au o te so ona tautala i se mea, e te lei whatanga ina o te tautalai. Mothers, pape nā tātou. Allow him to control tātou wolang. That's why we need the Holy Spirit. E papatiso tātou. Aisea, e mawhai e ia na whaatonu o tātou tangata. Wa ailunga na wa iai. Tu ilunga whaamole. Shall we stand, please? Lau tu ina atu nei awa noile. Le tama. O te iloa, o na iau 5 wawenga. Alleluia. Ma whaina e pailo manawa. A whaia iai se mailo manawa. This is your day. O lo wasole nei, e te malo loa i le maile. Pailawa o iai ma e tali tonu. I wha malo longa i a te oe. Hallelujah. Ta maola o ta talo i ni tai au. O le upu le ana e au mai ane li e. O i mātou o tina o lo i ai wā venga lau o fio. O i mātou o tina na e whao ngā ina. E au mai ai, au mea lofa i le neina rolangi. E o te wala au le suafa i e sule Nasareta. A pa I fo lato 5, I o lato manawa le tae aone nei, wha malo lo, I le suafa Yesu, a whai o iaini mai wa levana iai, I le suafa Yesu, out in the name of Jesus, release it in the name of Jesus. Iau fitia I mātou le mana o lo anganga pa ia. Father, we thank you. Pawhitaia te amana ia o mātou tangata. Pawhitai lo mātou atua. Hallelujah. Tātou whaalongolongo I le pese o susu mālie. Yes. Oh, yes.
Tala lo ye lo loto. Si ye o lima. Talia le ngaluenga le ngangapaya. Se toi fa tumu ya te oe. E toi fa fou. Le na fa unga mo oe. Yes Lord, yes Lord. See no lima my face. Yes, I receive it. Yes, I receive that anointing. Filia oe tina. Fa ngai le ngaluenga le tua. Filia lo fonga. Te Faaaloalo ai. Me alofa le ngangapaya. Te Faaaloalo ai upu manuia. O le afionga le atua. Filia oe. Te whanawina mea le lei. Wa filia oe. Te whanawina le oli oli. E oli oli ai fafine siona. E oli oli ai tama fafine ale kalesia. E oli oli ai au whanau. Oso oso le pepe manawa al fafine. O le whai longa ua tumu o ia i le nganga pai. O lea whaunga o lea la ngona ai mea fau. I to tongu ia te oe. E mu le afi o le nganga paia. I to tongu ia oe. E te tafe vai. O vai tafe. O ngai o inga le nganga paia. I to tongu ia oe. Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. He was strengthened by power. Tosta siai, masia yulima, Aumua, ona tato ala langa lolea, matau tala ngala pau. Matalia lona pai fo mai. I need you. Holy Spirit, I pray. Ave saupati maalanga, receive it, receive it. Tautala e ngangana fou, koria masikara mandara, alanga yai. Oh, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Koria masakura mandara. Marasika la mandara. O whamanatu mai e whai launga. Au iei, le tina masana whanau i nei o mai. Kuna ia matu sa te talo mo oe. Whai o iei, tina mani alatu whanau. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Al melena tuele lotole. To Faaaloalo. Ia wala au tina malat whanau. Ono le tatou launga lena tau Faaaloalo ia. O tina matua. Mai tingi tala wou. E lea ngar tina o filfilia e le tua. Wo foi tingi tala wou. E ngangal na alfe au lau Faaaloalo. Filfilia o kou tina. Filfilia foi tau whanau. O le greeting lea ngal watu fofonga o tina. Manga o le tua e whao ngau tau fofonga. E watu e uku ola. Ngā le wha manuia e ola i tangata. So allow the Holy Spirit to use your mouth to speak out life to others. Speak out the joy to your people, your children, your family, your husband, your children. E mana o mia te tongo le ainga le uplift, le oli, o le nganga pa ie a mata le ainga, a mata mai le tina. Mena le mana o e whao unga e whao ngā o e tina. E te avatu le ola i au whanau, i le tau sau tamititi avatu i whasa. E a mata mai lo fale, e a mata mai lo fonga tulou. A fale tonua upu, pe mui, pe negative lau tau tala. O mea foi nala ave ta maiti ngai lalo lau teitei. So use the Holy Spirit, allow the Holy Spirit, and work with the Holy Spirit to bring the right words in your mouth. Because the tongue brings death and life. Every positive thing, the Holy Spirit will use your tongue. Yo atu le ola ye, lo fia mau le ola. Ape ave se pati ya ide. Ape foi tina matua. Tanga le anga pa ia. E te toi tō ai e lewa pēla e toi whanau tama. I mea le anganga. E te au mai I fafo. Whaalinga. Berefetanga. Mea le anganga pa ia. E manu I ai nuu ma ainga ma whanau ma le karesia. Ngā ina o tau e whanauina. Mea te tele. Ngā inga o tau te whauina toa. O ngā luenga le tua. Aftai le uso a peni. Spotu me o ta ua whaila ua. Whanau mai ma whau toa mo ngā luenga le tua. Una iei ni sunga le toa ina. Mantua foi a uia si o tina. Pei rope te tongu lau tara la whaia. Wa makua si o ki ngā. Ke a mani lima si fukausa. A koe wha ngau ua ne iu kukura I ua. So amazing. Nana te minga si ai, whanau ai no tangata. Si loko maa. O kakauranga lea mo le tu. O oki loko maa, koru o kausa. Ta kausia o loki ngā. Pa ngau ele paka e ola e pia pia. Le aise kupe, le aise mea. Mava ai ma leo leo. Kau kala mai a kia usan. Pa ai nge ipisi a rongo langa ka miki o kaulanga. O oe o lau taulanga. Le upo o lau ka maa o oe o maa taulanga. Le bafuanga ngā le ua whapenge ia. Onga o le tina. O langa tatalo. O lana wha moe moe. Ia
tau ngu lava tau langa uofu au ngā maule atu. Nenga ua mawhai whiau, a mata ronga sui la whalongo la tata. Leli e, o batu roa. Batu mam la mela ave o ele fi mafuka mafanga. Mafolo tinganga la vele mango, e ono. Le whainga tālo whea ngai mai. Me te leo I loa ti ngā o lo iai. A wala mai ia lea, leo tau lau o lo mana. Leo o wai lau tau langa. Leo o wai whao ngā urua. Ba fua mai whea. Ko le whātua tua o le tina. Ba pe nā fo e lui tau le nei taia. Lau whātua tua, e tutupu ai wā venga. Lau whātua tua e manuia e whi au man ngā ruenga le atu. Alo loa mai o tau lima whaul mole, a tatalo mo whanau ia ua mai. Awal mole whanau whakai mai nei tatalo. Repeat after this prayer. I thank you, Father, for the message today. You have chosen me, your daughter. You want to use me, and I open my heart to you. And I allow my life to you, Holy Spirit, and dwells in me and baptize me with your power. I will become your servant. Open your heart, lift up your hands. Usolo manao, suafalta ma malealo maleangang paia. According to your desire, you have. I baptize you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, receive it. It's a lia le ngang paia whanau. The lia ngang paia. O ele tina, paia tu e no lima i la whanau. O ele tina, e whātumu le tua, no loto le whātua tua. E whātumu le tua, o tu tonu o te whana winai, me sikisilio e manui ai ainga, e kale sia ma whanau. Ie whana wina le ola, ie whana wina manuia. E whanga ina e le tua o te whonga, e whanga ina I whanau. Mama ina I whanau. O mama matua sa mama I tātou e le masani ai nei kamiti. Wa so ne wale toi whapenana whai a e se mawhana whana o le tau mawha le mama ma me ai wa palu I masingi ngei o po. Oh, hallelujah. That's how the Holy Spirit gonna use you. Te maluina, te tau mawhaina, tau mawhawhale nganga, ma mama ai lau whanau. E toi tau suea ni me vili ai whamalu. Wafuanga nganga manui ai, lou tangata langa sa mama oi lou tina. Apena le ata whale nganga, pe a tutumu tātou le nganga pa ia, e te mama ina, ata li ma fine I upu le tu. E te whana watu, ata li ma fine I a fionga le tu. Si I lau lima mai langa iai, I receive it. Yes, Jesus. Yes, Lord. Gloria masaikara pa 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 pa. Gloria mara ra 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 ra. Receive it. Receive it. Oh, yamasikora pa 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 pa. Receive it. Oh, yamasanda ra 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 ra. Receive it. Oh, yarasanda ra ma pa pa pa.
receive it. Oh, la para pa 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 pa. Oh, ya basikara para ra. Oh, vai o ya papa kisor ngaka ile nganga paia. E o ai pepe o so mangaba. E o lava i kukongo oe e ke Faaaloalo inga. E ke le mafa makala inga. E ke le mal malama. Pe aonga sa veu oe le nganga paia. You will cry. You can shake. You can shout. Ele mafama singo inga dengan wenga le nganga paia. O ale fa finge. O so langa pepe. Ao nga pap kiso o ele nganga paia. You will feel explainable things gonna happen in you. You will feel unexplainable things. Eve vela o kingo. Why? Leanga o ngei karikongunga. Ele awa o inga so. Ele karikongu wai kangaka. Eke kangaka. Ava mai kuspaia. Asau nganga paia. Ele va aia o ia. Ele iloa kangaka. Eke iai larulangi. Mai ele karikongu. Eta lie o kou. Who are the one prepared to receive the Holy Spirit? Only the believers. Jesus, hallelujah. Receive it, receive it, receive it. Alanga yai. Amai umai fafo meia. Tata ua faila unga. Ye mafayonga ave fafo. When the Holy Spirit comes, He wants to deliver. He wants to clean all the negative things and areas of our life. Nea ngai mamauai leika, nea ngai mamauai whamawalunga, nea ngai mamauai le mui, mamea leanga. In the name of Jesus. Ave fafo. Clean our hearts. Clean our life. Because that is the work of the Holy Spirit. Gloria basikara bandarara. Gloria basakara. Tanga ule lima lista ngata ngai daf. Share lo te talo lista ngata lena. Share ye se tala lelei. Gloria mandarara. Talo moia. Avai sister. God's gonna use you in a mighty way. God's gonna bless. God's gonna bless your home. Because your home is your temple to lead your people. Olo fale olo malu lena e te whaiwhi au ai au tangata. Olo fofonga e whao ngāia nganga paia e te ao ai au tangata. Olo manawa e wha ngau atuai mea lelei e lelei ai au tangata. Ole successful o wānau oe. Lau te le tua ia po ai o wha le tongu oi tamaiti. Look at your people. Wa koe ngā tangata ngai ai au tangata. Ngai wa ai fo le ia oe po au me sa whai ai. O ngai loa le tina le lei fo linga mai unga. Wana whanau. When your children success in this life, that's the fruit and the result of your work. What kind of woman you are. Other women, if you show lumokaka, but the home is very low. Gloria basakara papa. Mafana nauang ta miti sto lima.
mai le nga pa ia ele ka wola ufanga wa onga I fafo e skor sipi e wa ngi Samoa langa le ke rua o papa kiso le nga pa ia e ko wo mai ngi ka mi kisu ngi me ngi ko sipi ma Samoa na pe ave se paki e via ileri a mole righteous e fa ka ma se vela mole maule a nga motina a nga vo motato e se au sa fai poi po se tene loko taiti e family saia e vai poi po se fai au malua ai o fa le inga no tuangane me fa le inga plateau ma fu ai ne sota ele me fai lo na inga mato mal nofo onga mai o loka fili na la ko ainga loka iki sa la si o tolu ele kele song si le fia ele mal maanga le Pentecost e ma fuanga lang tau tirong a pisa la fa tile mo langa tele ya onga ya uspaia. But I didn't know all the pride the mele wa matan sa muyacha. Wo na papetiso macho ainga le ngampaia. She loves the fellowship of the Holy Spirit. He cry, shout, avoyo winga le tangata fo. Tala ngana ese. Alicias. Wa mata foi nga perfeita mai perfeitang. Alicias. Wele ka fia foi lo mika vale. Ka ko foi ka mai iskem, foi ka ko ka la lo ka ko mika vale. Wa mai la ngala la kala. File buia, ki ngakali. Kai mia wa ko el makwai. Pe ale moku foi nga mu a sa ye se pu vai pe a lu pe al mama fka wole ko vai kangi wole ko vai o kala nga ese wole ko Faaaloalo perfecta o maka ko so melo wika da mo fa pe ayo. Why are you changing? Therefore, you loy maka, malo in love ya Holy Spirit. Fea nganga ese mau perfecanga. And look what she said to me. Malie lau sunga, o umango fa mawai, I mea le nganga pai. Bue fasio kira wanganga. Agaure aga pogi yaso ba yaso akwa ke le langanga pe Faaaloalo ko ina o le Holy Spirit sia ga woki o kante me iska o fa ko selo ko lua ese aga pa ia do fa ba wolunga de makua kula. O ngore kingi sau maloka iki mo vai baulalo ye o ngale I u bai sau uspai mo vai baulalo ye ele basangi mele nga pai mo vai baulalo ye ale fo melankala o musu ia me o lo nge kere kare kongu nge me o kupu ia ka ya ngala kala le na o le sile me le ka pe ai le ki Apollo le ngaluenga le nga pai o isi ngofo kon demis fai upu isi ula isi pe ka feka ngisi ka kala nganga ese au ke fa masingoa kusa polale vai o le olanga fa le nganga ka au ke fa masingoa ele o suia ka ngaka e mafai anga kangi nganga pe isi ai le malolosi o na ngaluenga nga le ngang pai ya mai lo Faaaloalo
ani ia walei ma o nu mo le tua e tua fa mangalo mai ai wo ko kala lo lotu ko fa nga o ia o me alo ka tangi o ia makala ku lo lotu ko fa tumu mai ha te milalde balanga vai mai wo fa lima ka usanga o ngolue kuole a fua mai o se kinga lele o se kinga wo fa kumuinga ele nganga pai pia fia o le upu o le fa inga fo el mafanga ko lima be scholarship from her al manguia ngal wenga sa manga lue o langa fo kua o le lui foi le mo o kinga mo ia mako ka ma ulu ma le ola ngai sau fo ia ke oku fili ai ele ku working ngai so angil kama de manguia ngal wenga e manguia ko wainga e manguia ko fangau e manguia pisingisi onga wo filia o ko le ku e fa manguia le tua mo tu Amen. Wow, what an awesome word of God. What an awesome fellowship this morning. Give God a clap offering this morning. If you are still happy that you are in the presence of God, pat yourself in the back. Say, good on me. Say, well done. You know, it's funny when when Mama Faaaloalo said that your body is the temple. My husband has this thing where he always quotes this from one of his friends in Israel. Says that your body is the temple for the Spirit to dwell in. So the bigger the body, the bigger the Spirit. Amen? Hey, ya. So va'aila tātou ia, so Asia who are skinny, you know, June, First Lady June, you know, get into it. No, I'm just kidding. Anyways, we're going to go through an exercise because the Word of God said this morning, you are unique in your own ways. That's one of the points that I got from her. And to speak life into your own womb. So this morning we're going to do an exercise where you're going to introduce yourself and you're going to speak life into yourself. So that when you leave here, you know at least some of the mothers that are here. So what you're going to do is you're going to say your name and you're going to say one nice thing about your name. So you say, for example, me, hi, my name is Beautiful Righteous. So even if you forget righteous, you can still say, bye, beautiful. You see where I'm getting at? So so when it's your turn, we're going to pass around the mic because we also have our sisters here who are not from A.I.M, Sister Lofi, Lucy, and all our other sisters from other temples or other ministry, and we are happy to welcome them. So we are all one in Jesus' name. Don't say which church you're from. It's all right. We're all under God's kingdom, right? We are kingdom people. Amen. So you all know I am beautiful, righteous. And then we're going to go this way and then this way. We're going to go this side, and then that side. If you're not a mother, please don't grab a mic. If you're not a youth girl, please don't grab the mic. Only the mothers and the daughters. Amen. My name is Sweet Honey. My name is Wonderful Queen. My name is Fabulous Lucy. My name is Amazing Nia. My name is Princess Alo. I'm Pretty Grace.
My name is Lovely Bonai. My name is Harting Rosa. Praise the Lord. My name is beautiful lady Sieni Oayutita. Amen. And I am delightful Fatafea. Biele tua ia olo ingoa o amazing sini. Talofa olo ingoa o ipu. Olo ingoa o lovely ipu. I'm beautiful Faaaloalo. Talofa, I'm mighty Angie. Talofa lava olo ingoa o beautiful oli oli. Yeah. Talofa lava o lo wingoa o fui sa Harry. Via le tua. Yeah, talofa olo ingoa o Rejoice Palota. Talofa lava, I'm also Amazing Grace. Hi everybody. Talofa Lava. My name is Scrumptious Rocks. Hi everyone, my name is Bubbly Eva. Talofa olo ingoa sisa. Talofa, I am a hero of the God, and my name is Sopotamia. Thank you. Talofa lava olo no sieni or Flower Lady. Oh, Talofa lava o lo ingoa simply the best Tina. Talofa Lava. My name is Marvelous Leslie. Viele tua, my name is Irona Moimosu. Hello everyone, my name is Breko Mama Litia. hello everyone. My name is Gorgeous Joyce. Talofa everyone, and I am Holy Spirit Mora. Kia ora ana, everyone. I am the one and only Te Au. Hello everyone. This is Unbeatable Licha. Hello everyone, I'm Unique Uni. Hi everyone, I'm Awesome Say. Ia talofa lava o lo ingoa o mighty power. Faaaloalo when you are whaapalangi o respect and malinina. Aumua. Yeah, let's give it up for Mighty Respect. Woo! Mighty Respect in the house. Hello, my name is Lovable Tia. All right then, lovable. Talofa Holy Spirit, ia olo wingoa o Merita, paftai lava. Le la le le yo Samoa.
I'm God's princess, Lucy. Oh, hello there, God's Princess Lucy. Hello, my name is Joyful Mary. Hello, everyone. My name is Yohelu Mainoo, coming from Foreign Gate in Lower Hutt. May God bless you all. Amen. Faaaloalo o lo wingoa o Evo. Talofa olo wingoa. I am a fearfully, wonderfully woman of God. Lofi. I am a child of God. Amen. Shalom, everybody. I am blessed Rosita. Thank you. Hi, my name is Holofunga. My name is Caring Hannah. Hi, my name is Lovely Zenana. Hi, I am a daughter of the Most High King, and my name is Bitso. Can I have the drum roll, please? My name is Skinny Sito. Yeah, let's give it up for Skinny Sitonga. Woo! Amen. Wasn't that a good exercise? Now we all know each other by their names or the meaning of their names, which they translated themselves. Skinny Stonga, Lovely Tia, and everybody that is beautiful. Amen. So first of all, I'd like to thank Mama Faaaloalo for the word today. Who was blessed? I was definitely blessed. So right now we're going to head into our lunch, and we'll be closing us up in prayer. So please stay behind, fellowship with us, and have lunch. And if you want to come and fellowship with our speaker, if you have any questions, come ask her. Let's make the most of her while she's here. Amen. And fellowship amongst each other. So I'd like to give this opportunity to Mama Tia to end us off in a prayer. But please stay and enjoy the fellowship. Enjoy some sandwiches, whatever we have over there. Father, we have come to the end of our session. We thank you, Holy Spirit, for igniting your fire in us. Thank you for your blessing upon us, oh Father. We ask to be with us throughout this fellowship that we're having. We pray that whatever we had received from you, that will grow and ignite, and that will flourish to build your kingdom, Father. We pray that you continue to meet our needs. And also, Father, we pray your covering upon each and every one of us. And we seal your word that has been prophesied unto us, and bless us, O Lord. In your precious name of Jesus, we ask that you bless the food that we're about to partake. Bless the ways of your provision. Bless our fellowship today, O Father God, as we are about to partake in, and in the precious name of Jesus, we ask and pray, and everyone in agreement say, Amen.